Amerika yakusanyije intwaro zo mu kirere, mu mazi no ku nkombe zigomba gukoreshwa mu gufunga ibyambu bya Iran mu rwego rwo gukumira amato ava cyangwa ajya gutwara peteroli ya Iran. Kugera kuri uyu munsi, Amerika ivuga ko abasirikare bayo bagera ku 10,000 bari hirya no hino mu karere, cyane cyane mu bwinjiro bwa Hormuz, kugira ngo bashyire mu bikorwa izo ngamba. Uramutse wumvise ibyo bikoresho nabo basirikare, watekereza ko kino gikorwa cyoroshye, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko Iran nayo yari yarateguye buri kantu. Ingabo za Iran zo mu mutwe wa IRGC Navy nazo zateguye ingamba zo kunaniza Amerika mu buryo bune. Ubwa mbere ni ibisasu byo mu bwoko bwa mine bitegwa mu mazi biri hagati y'2,000 n'6,000. Uburyo bwa kabiri ni ugutera ibitero shuma ku ngabo za Amerika byo mu matsinda mato kandi byihuse. Uburyo bwa gatatu ni intwaro za misile ziri ku nkombe zirimo misile zirwanya amato n'ibindi byiteguye kubangamira intwaro n'abasirikare ba Amerika. Muri ibyo bikoresho harimo n'indege zitagira abapilote z'ubwiyahuzi hamwe n'amato matoya atagira abasare akora ibitero byihuse kandi bisobanutse ku ntego zo mu nyanja. Uburyo bwa kane ubwo ni karemano bushingiye ku miterere y'imisozi ikikije inzira ya Hormuz hamwe n'ibihugu biri hafi aho harimo Yemen ibarizwamo Abahutis ndetse no kuba ari hafi n'inzira ya Bab el Mandeb. Nk'uko byumvikana, Iran iracyafite iturufu y'ubukungu. Muri rusange, ni gute Iran igiye guhangana n'igisirikare cya Amerika kugira ngo inzira ya Hormuz ifungwe cyangwa ifungurwe burundu? Tuguhaye ikaze kuri Jado Dukuze Official, tukwiseguraho ko umaze iminsi udakurikirana ibiganiro byacu kubera ikibazo cya tekinike ariko cyakemutse. Twaje tuje. Reka tubanze duhere kuri ibi. Kuri wa gatandatu, mu gihe ibiganiro by'amahoro byari byitezwe gutanga icyizere, Iran yafashe icyemezo gikomeye cyo kongera gufunga inzira ya Hormuz, ivuga ko idashobora kwemera ko amato yayo akomeza gufungwa na Amerika mu gihe indi migendekere y'ubucuruzi bwo mu nyanja gikomeje. Ibi byahise bihindura ibintu mu buryo bwihuse, kubera ko ino nzira inyuramo hafi 20% by'amavuta ku isi, bituma ihita iba intwari ikomeye ya politike. Mu masaha make nyuma yo kwifunga, ingabo za Iran zatangiye kugaragaza ko zifite ububasha busesuye kuri iyo nyanja, aho byavuzwe ko hari amato yagerageje kuyinyuramo yaje kuraswaho andi agasubizwa inyuma, ibintu byateye ubwoba ibigo byinshi bitwara peteroli ku isi. Ibi byagaragaje ko atari ugufunga inzira gusa, ahubwo ari ukugenzura buri kintu cyose kinyura muri Hormuz ku nyungu za Iran. Icyakomeje gutera impungenge kurushaho ni uko Iran yatangaje ko iyo nzira izakomeza gufungwa kugeza igihe Amerika izavanaho burundu igitutu n'igihano cyashyizwe ku byambu byayo. Bivuze ko intambara ishobora gufata indi ntera ikomeye, cyane ko isi yose ihagaze ku mpungenge z'izamuka ry'ibiciro bya peteroli hamwe n'ingaruka z'ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Iyo tuvuze isi, tuvuga n'u Rwanda, aho peteroli yazamutse kurushaho. Ku ruhande rwa Amerika, igikorwa cyo gufunga inzira ya Hormuz kigeze ku munsi wa kenshi, kandi ubuyobozi bw'ingabo za Amerika bukorera mu karere bwavuze ko cyamaze gushyirwa mu bikorwa ku buryo bwuzuye. Batangaje ko ubucuruzi bwose bwinjira cyangwa busohoka muri Iran bunyuze mu nyanja bwahagaritswe burundu guhera ku mugoroba wo kuwa kabiri wa kino cyumweru. Mu masaha 48 ya mbere, amato y'intambara ya Amerika yahagaritse nibura amato 8 atwara peteroli, anategeka amato 6 y'ubucuruzi gusubira ku byambu bya Iran. Nta bwato wigeze bwinjizwa ku ngufu kuko amato yose yubahirije amabwiriza ya Amerika. Amato y'intambara ya Amerika arenga 10 hamwe n'indege nyinshi byashyizwe mu nyanja y'ikigobe cya Oman no mu nyanja y'Abarabu, bikora nk'urusobe rwo kugenzura ibikorwa byose byo mu nyanja. Nubwo Amerika yabikoze gutyo, hari amato yacitse aratambuka. BBC Verify ivuga ko hari nibura amato afitanye isano na Iran yabashije kunyura muri Hormuz mu masaha 24 ya mbere. Hari n'andi makuru avuga ko ubwato bw'Abashinwa bwemerewe na Amerika bwabashije kunyura muri iyo nzira tariki 14 Mata. Bivuze ko amato yose yanyuze muri iyi nzira ari aya Iran. Ayo mato ari kwihisha, birimo nko guhindura amakuru y'ahaherereye cyangwa kuzimya ibikoresho byerekana ahaherereye kugira ngo atamenyekana. Uretse ibyo, Iran yari yaratekereje kuri iyo ngingo kera cyane. Bari bazi ko hari igihe kizagera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikohereza amato n'abasirikare mu nzira ya Hormuz. Nka tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, hari raporo y'ubutasi Amerika yagaragaje ko Iran yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wayo mugari wo gufunga iyi nzira hakoreshejwe uburyo bwo gutegamo ibisasu byo mu bwoko bwa mine. Bavuze ko ibisasu Iran iri gutega muri aya mazi atari byinshi cyane ku rwego byahita bifunga inzira yose ako kanya, ariko ngo ni nk'amahwa mu nzira y'umugenzi utambaye inkweto. Imibare y'uyu munsi yerekana ko Iran ifite bene ibisasu biri hagati y'3,000 n'6,000. Kuva ubwo kugeza ubu, Iran yakoresha igihe gito cyane mu kuba yamaze kuzuza zino mine mu mazi yose, igakora igisa nka bariyeri cyangwa se urukuta rutanyurwaho n'ubwato busanzwe. Abashinzwe gufunga aya mazi nabo mu gisirikare cya Islamic Revolution Guard Corps, ari nacyo gishinzwe cyane ibikorwa byo kurinda inyungu z'iki gihugu mu mazi yose yo mu kigobe. IRGC Navy ifite amato menshi yihuta ashobora gutwara ibisasu byo mu mazi akabishyira ahantu runaka mu buryo bwihuse. Uretse zino mine, Iran ishobora no gukoresha amato arimo ibisasu byinshi cyangwa se ibikoresho bya misile biba ku nkombe y'inyanja bikaba byakurikirana ubwato bugerageza kunyura muri iyi nzira. Ibi byose byo byashyizwe hamwe bikora icyo inzobere mu bya gisirikare bita bariyeri ntarengwa. Izi bariyeri zikunze kuba zigizwe na mine zo mu mazi, utwato dutoya twihuta cyane hamwe na misile zishobora guhagurukira mu mazi cyangwa ku butaka.
amato atwaye ibikomoka kuri peteroli agirwaho ingaruka n'izi mine cyane kubera ko ashobora gufatwa n'umuriro mu buryo bworoshye. Ni ibisasu byakorewe guturitsa ubwato bwose bubigezeho cyangwa bunyuze hafi y'aho biteze. Ni imwe mu ntwaro zikoreshwa cyane mu ntambara zo mu mazi kubera ko zishobora guhungabanya ubwikorezi bw'amato mu buryo bworoshye kandi zidakenera abasirikare benshi bazikoresha. Mu mateka y'intambara zo mu nyanja, izi mine zikoreshwa mu gufunga inzira z'ingenzi cyangwa mu kurinda inkombe z'ibihugu. Icyo zitandukaniyeho n'izindi ntwaro nuko zishobora gushyirwa mu mazi zikahamara igihe kirekire zitegereje ubwato buzahanyura. Ziterwa mu mazi mu buryo butandukanye bitewe n'ubwoko bwazo. Hari ziba zifashwe ku mugozi uzihambira ku butaka bwo mu nyanja ku buryo ziba zireremba ku rwego runaka zigategereza ubwato butambuka. Hari n'izindi zishyirwa hasi ku butaka bwo mu nyanja zikoresha ikoranabuhanga rizafasha kumenya ihinduka ry'ijwi, igitutu cy'amazi cyangwa imbaraga z'icyuma zituruka ku bwato bunini buri kunyura hafi. Izo mine zose zishobora gushyirwa mu mazi bikozwe n'amato y'intambara, indege za gisirikare, amato agendera munsi y'amazi cyangwa amato matoya yihuta ashobora kuzijyana buhoro buhoro. Iyo ubwato bunyuze hafi ya mine ziturika bitewe n'uburyo zakozwe. Hari mine zitwa contact mines ziturika iyo ubwato buzikozeho ku buryo butaziguye. Hari n'izindi zitwa influence mines ziturika iyo zimenya impinduka ziterwa n'ubwato, harimo nko kwiyongera k'umuvuduko w'amazi, urusaku rwa moteri cyangwa ingufu z'icyuma cy'ubwato. Iyo mine zituritse zishobora gusohora ingufu zikomeye cyane ziturika mu mazi zigacukura umwobo munini mu bwato cyangwa zigasenya igice kinini cy'ubwato. Kubera imbaraga ziturika, ubwato bushobora gucikamo ibice bibiri cyangwa bukarengerwa n'amazi vuba bigatuma burohama, aho mine imwe ishobora guturika ikangiza igice kinini cy'ubwato bunini, cyane cyane mu gihe iturikiye hafi y'aho moteri y'ubwato iherereye. Mu mazi, igitutu cy'iturika gikwirakwira vuba cyane kurusha uko bigenda ku butaka. Ibi ngibi bituma ingaruka z'iturika ziba nini kurushaho. Niyo mpamvu na mine imwe ishobora guhagarika urugendo rw'ubwato bunini cyangwa ikabusenya ku buryo budashobora kongera gukora. Gukuraho cyangwa gutegura mine ni igikorwa kigoye cyane kandi gisaba ibikoresho byihariye. Ibyo bikorwa n'amato yihariye afite ubushobozi bwo kuzishakisha akoresheje ikoranabuhanga ryitwa sonar hamwe n'ibindi bikoresho byo kumenya ibiri munsi y'amazi. Mu gihe bamaze kumenya aho mine iri, ishobora gukurwaho n'abasirikare b'abahanga mu gutegura ibisasu cyangwa robo zo mu mazi mu rwego rwo kwirinda kwihitana umuntu. Ikindi kibazo ni uko ibi bikorwa bigishobora gufata igihe kirekire. Ibi nibyo bituma mine zifatwa nk'intwaro zifite imbaraga mu guhagarika ubwikorezi, kuko nubwo zaba ari nke zishobora gutuma amato atinya kunyura mu gace runaka. Ibi bisobanura impamvu Amerika yavuze ko igiye kubanza gutegura mine ziri mu mazi yo muri iyi nzira ya Hormuz. Uburyo bwa kabiri Iran yateguye bwo kubangamira Amerika babwise SWAM. Uburyo ntabwo bwubakiye ku kurusha Amerika imbaraga cyangwa ikoranabuhanga, ahubwo bwubakiye kwirwanya mu buryo butunguranye, bwihuse kandi bukoresha umubare munini w'ibikoresho biciriritse ariko byinshi kandi icyarimwe. Ni uburyo bugamije gutuma umwanzi ukomeye nka Amerika ngo ananirwe gukoresha imbaraga ze zose uko bikwiye. Mu ishingiro ry'aya mayeri, Iran ifite amato matoya menshi cyane yihuta cyane ashobora kugenda ku muvuduko uri hejuru kandi akitwara neza mu mazi afunganye nka Hormuz. Aya mato aba afite intwaro zitandukanye zirimo misile z'igihe gito, machine gun, rocket hamwe n'ubushobozi bwo gutwara ibisasu byo mu mazi cyangwa drone zituritsa. Aya mato akora mu buryo bw'itsinda ariko agamije intego imwe. Abaturutse impande nyinshi zitandukanye agamije kugota no kurenza ubushobozi bwo kwirinda bw'ubwato bunini bwa Amerika. Mu gihe uburyo bukoreshejwe biba bimeze nko kubona abantu benshi bagusa umuntu umwe. Aya mato matoya kandi menshi ashobora guturuka ku nkombe za Iran mu birwa byegereye Hormuz cyangwa mu byambo byihishe, akaza yiruka cyane agana ku bwato bunini bwa Amerika cyangwa ku bwato butwara peteroli. Ibi bituma ubwato bwa Amerika butabasha kumenya aho bwibanda kubera ko igitero kiba giturutse impande zose icyarimwe. Nk'uko abasesenguzi babivuga, aya mayeri agamije gutandukanya, gutungura no kubuza umwanzi kubona ubufasha. Ikindi kintu gikomeye gituma ubu buryo bugira imbaraga ni uko buhuzwa n'ibindi bikoresho bya gisirikare bya Iran. Aya mato akorana na drone z'ubwiyahuzi, misile zituruka ku nkombe hamwe na bya bisasu byo mu mazi bigakora nk'ikiromera habiri, ubwirinzi no kugaba igitero icyarimwe. Mu gihe ubwato bwa Amerika bwaba burimo guhangana na bene aya mato matoya, bushobora guterwa na drone ziturutse hejuru cyangwa misile ziturutse ku nkombe. Ibi bituma uburyo bwo kwirinda kwa Amerika burushaho kugorana kuko bugomba guhangana n'ibyago byinshi icyarimwe. Ntabwo biba ngombwa ko Iran isenya amato menshi ya Amerika, ahubwo yatezamo akajagari. Uburyo bwa gatatu Iran yateguye ni intwaro ziremereye zahishwe ku nkombe zo mu misozi yitegeye amazi yo mu nzira ya Hormuz. Izo ntwaro ziyobowe na misile zashyizwe ku modoka zigendanwa cyangwa mu birindiro byihishe ku nkombe no kubirwa, ku buryo zishobora kwimurwa vuba no kwihisha neza kugira ngo zitabona n'umwanzi. Urugero ni misile ya Qader iri mu bwoko bushwanyaguza amato. Iyi misile ifite intera ishobora kugera hagati ya kilometero 120 na 300, bivuze ko ishobora kuraswa ubwato bukiri kure cyane y'inkombe za Iran. Ikindi gikomeye ni uko igurukira ku muvuduko uri hasi cyane muri metero nkeya hejuru y'amazi, bigatuma radari z'abanzi zitayibona vuba kandi bikagabanya igihe cyo kwihagarika. Izi misile ziherereye ku birwa bitandukanye nka Larak na Abu Musa. Iran ishobora gukurikirana ibikorwa mu nyanja igihe cyose hanyuma ikarasa vuba cyane mu gihe ibonye ubwato bwinjiye mu ntera yayo.
mu buryo bworoshye, bivuze ko amato y'Amerika cyangwa y'ubucuruzi ashobora guterwa mu minota mike gusa nyuma yo kugaragara. Izi ntwaro zifasha Iran muri Hormuz kubera ko ingabo zidakeneye kwegera amato y'abanzi. Uburyo bwa kane ni igitutu gikomoka ku basangiragendo ba Iran. Aho Iran ntabwo yishingikiriza gusa ku ngabo zayo bwite, ahubwo ikorana n'imitwe itandukanye, ariko iyo bigeze kuri Hormuz abagarukaho cyane ni Abahouthis bo muri Yemen. Uyu ni umutwe w'ingabo ushyigikiwe na Iran wagiye uhabwa intwaro, amahugurwa n'ubufasha bw'ubutasi. Uyu mutwe ufite ubushobozi bwo gutera amato aherereye mu Nyanja Itukura, cyane cyane hafi y'inzira ya Bab el-Mandeb. Iyi ni imwe mu nzira z'ingenzi cyane ku bucuruzi bw'isi. Nk'uko abasesenguzi babivuga, Abahouthis bamaze kwerekana ko bashobora guhungabanya ubucuruzi bwo mu nyanja bakoresheje misile na drone, ndetse bakaba bashobora no gufunga cyangwa kubangamira iyo nzira igihe bashakiye. Bab el-Mandeb ni indi nzira ikomeye cyane ku isi ihuza Inyanja Itukura n'inyanja y'Abarabu, kandi inyuramo igice kinini cy'amavuta ajya ku masoko yo ku isi. Mu gihe Iran yatsindwa muri Hormuz, ishobora kwimura igitutu kuri Bab el-Mandeb ikoresheje Abahouthis. Iran kandi ishobora no gufunga izo nzira zombi kugira ngo Amerika igire akazi kenshi, kuko noneho yabisabwa gufungura ahantu habiri icyarimwe. Mu gihe Amerika iri kugerageza kugenzura cyangwa gufunga Hormuz, Abahouthis bashobora gutangira ibitero cyangwa guhungabanya ubucuruzi muri Bab el-Mandeb. Umusaruro ukomeye wava muri aya mayeri ni uko Amerika yahita ihura n'ikibazo cyo gukwirakwiza ingabo zayo. Kugenzura Hormuz byonyine bisaba amato menshi, radar, drone n'ingabo zihagije. Haramutse hiyongereye n'ikibazo cyo muri Bab el-Mandeb, Amerika yabigomba kohereza izindi ngabo mu kindi gice kure, ibi bikagabanya imbaraga zayo kuri buri ruhande, bigatuma itabasha kugenzura neza hose icyarimwe. Iran kandi yakoresha aya mayeri mu buryo bw'ubukungu n'igitutu mpuzamahanga. Nk'uko byagaragaye, ibitero by'Abahouthis ku mato byigeze gutuma ubucuruzi bugabanuka cyane, ndetse amato amwe ahitamo kunyura indi nzira ndende cyane izenguruka Afurika. Mu gihe byongeye kubaho, ubucuruzi bw'isi bwahungabana cyane, ibiciro bya peteroli bikongera kuzamuka kurushaho, kandi igitutu kikiyongera ku bihugu bishyigikiye Amerika. Uburyo bwa nyuma ni imiterere y'akarere Hormuz irimo. Iyi ni inzira y'amazi ifunganye. Ubugari rusange bufite hagati ya kilometero 50 na 60 ahantu hanini, ariko igice cya nyacyo cy'aho amato anyura ni gito cyane. Ibi bituma amato manini ahatirwa kunyura mu murongo umwe ugaragara neza, bikorohereza Iran kumenya aho amato y'Amerika aherereye no kuyakurikirana igihe cyose. Ikindi gikomeye ni uko inkombe za Iran ziri hafi cyane y'iyo nzira y'amato. Hari ahantu amato ari nko muri kilometero 3 cyangwa 5 uvuye ku butaka bwa Iran. Ibi bituma Iran ibasha gukoresha misile ziturutse ku nkombe, radar, drone ndetse n'amato mato yayo, byose bikagera ku bwato mu gihe gito cyane. Mu gisirikare, ahantu hitwa mu manegeka kubera ko umwanzi badafite umwanya munini wo kwirwanaho cyangwa guhindura icyerekezo. Hari n'indi ngingo ikomeye cyane y'ibirwa Iran igenzura cyangwa iri hafi yaho. Ibyo birwa ni nka Qeshem, Lalak, Hormuz Island, Abu Musa n'ibindi. Ibi birwa bihagaze hagati cyangwa se hafi y'inzira z'amato, bigatuma Iran ibasha gushyiraho ibirindiro bya gisirikare, radari hamwe na misile, bikaba hafi cyane y'aho amato anyura. Ni imiterere myiza kuri Iran kubera ko bifasha gukurikirana no kugaba ibitero mu buryo bworoshye kurusha uko Amerika yabikora ivuye kure. Uko imiterere y'inyanja ubwayo imeze nabyo ni ingenzi. Nubwo hari amazi ahagije ku bujyakuzimu, inzira zizewe z'amato manini ziba ari nkeya kandi ziteguwe. Ibi bituma amato yose acunga inzira imwe cyangwa ebyiri zonyine, bikorohera Iran kumenya aho amato ari bunyure. Biraza kurangira gute se? Waho inzovu zirwaniye, ibyatsi bikomeza kubabariramo. Natwe turababaye, ari nako dusenga ngo Imana idufashe ibi ngibi bizasozwe mu gihe gito. Reka ngushimire ko ukomeje kudutera inkunga, utuba hafi, usangiza ibi biganiro bagenzi bawe, unakora subscribe ndetse n'akana ko kazogera. Twaje tuje, jya wumva ijado dukoze.